Dobar dan dragi moji i dobrodošli. Danas ćemo da pravimo puljene krofne ili ti boule de Berlin. Jedan stari fini recept koji vam ovako od srca preporučujem jer ćete sigurno obradovati vaše ukućane. Ono što nam za početak treba jeste pola litre mlijeka. To mlijeko ćemo malkice da ugrijemo da bude mlako. Pripremit ćemo 3 jajeta. Belanac ćemo da izdvojimo u jednu činicu, to će nam trebati poslije. Ja ću da izdvojim 2 belanca i 3. jaje ću da ostavim direktno u mlijeko. Belanac ostavite u frižideru, a za to vrijeme ćemo da pripremimo naše tijesto. Dodat ćemo u to 6 kašika, malih kašika šećera, 1 kašiku, malu kašiku soli, 1 malu kašiku putera i pola kvasca. Izmrvit ćemo ga i sve to ćemo da izmiješamo da bi se jaje i svi ti začini sjedinili. Dodat ćemo brašno, tu sam dodala oko 700 grama brašna, znači pripremite 1 kg brašna, jer će nam trebati to posle, i zamutite meko testo. Znači ovdje sam već dodala 700 grama i izmiješala sam tijesto da bude mekano, da nema grudvica, da se fino izjednači cijela smjesa i na kraju ćemo to da pokrijemo da testo naraste. Dobili smo veliku količinu testa, znači posućemo naš sto sa brašnom i naše testo stavit ćemo direktno na sto i pospite ga brašno samo da vam se ne lepi. Što manje obrađujete testo, to će vam testo biti lepše. Znači obradite samo onoliko koliko vam je potrebno da vam se testo ne lepi i možete ga odmah razviti. Razvit ćemo ga sa oklagijom na neku debljinu 1 cm, ne previše tanko, i vadit ćemo jednom većom čašom za čaj. Znači ukoliko izaberete neku manju čašu, kad budete ih pekli, testo će se samo okretati i bit će vam malo teže da ga ispečete. Znači slobodno izaberite malo veću čašu, imat ćete lijepe velike krofne. Ostatak testa ostavite sa strane, to ćemo da razvučemo na kraju. Znači slobodno ga samo skupite u jednu lopticu i ostavite da se malo opusti i da naraste. Krofne punite sa pekmezom ili evrokremom, znači čime volite. Sa malom kašičicom stavit ćemo u sredinu i naš belanac iz frižidera izvadit ćemo i sa prstom ćemo da stavimo okolo krema. Dobro stavite belanac svuda da bi se poslije drugi dio tijesta mogao zalepiti. Znači računajte tako da uvijek ostavite jedno testo koje smo napunili i drugim dijelom testom ćemo da poklopimo. Dobro pritisnite i sa našom čašom ćemo ponovo da damo oblik našim krofnama da budu lijepe okrugle. Zato kažem ostavite taj deo viška testa jer će nam trebati to i od ostalih dijelova kad budemo vadili. Znači naša krofna je dobro zalijepljena i možemo je ostaviti sa strane da naraste. Znači belance stavite okolo krema i pritisnite sa jednim tijestom odozgo dobro. Ukoliko ne uradite ovaj proces kako treba, kada budete pekli, pekmez ili evrokrem će da iscuri u ulje i doći do pušenja ulja i imat ćete kasnije problem sa curenjem vašeg krema. Znači jako je bitno da ovo dobro uradite i da dobro zalijepite. Ukoliko primijetite da nije dobro zalijepljeno, znači ponovo stavite belance, pritisnite dobro tijesto i napravite vašu krofnu
kako treba. Ostavite to sa strane. Ono što vam savjetujem da odstranite maksimalno brašno koje je ostalo na tijestu, znači slobodno otresite vaše tijesto pre nego što stavite da se prži. Što manje isprljate ulje, manje će se pušiti poslije. Krofne ćemo da pržimo na vrelom ulju. Ono što je bitno jeste kad ih stavljamo u ulje, što je bilo gore, okrenut ćemo dole. Tako da bi se one ponovo mogle fino da narastu u ulju. Znači ono što je bilo na stolu gore, okrenut ćemo naopačke i stavit ćemo u ulje. I one poslije same rastu u ulju. Malo ih pomerite da ne bi se zalepile i da ne bi došlo do gorenja tog donjeg dijela. Znači samo ih malo viljuškom pomerite da mogu fino da se prže. I kad dobiju onako fino žuti prsti, znači sa strane, znači znamo da su pečene, okrenut ćemo ih sa druge strane, pečemo ih par minuta i izvadit ćemo ih na papir da se malo odsede od ulja. Ovo je jedno divno tijesto zato što kad ih ispečemo ne napune se uljem, znači baš onako budu fine, mekane i lagane. To su jedan od najljepših krofni koje sam pravila i koji moji ukućani obožavaju. Znači uopšte se ne napuni uljem i baš budu onako fine, ukusne. Uživajte i do nekog sljedećeg videa ja vas pozdravljam. Svako dobro. Prijatno. Ćao!